Bizimana nobwera baryo mutegecho wizina kumara obwire buringwa omukyange kya Kisoro bitogwa kasingwa karuru kubimunonga akiyabasize kwihamu obururu bitano 88 aha bururu emitwaro 3,197 obwabasize kuterwa izoberyo akarura aka kakasingwa Ronald Kanaya Nkuruma n'obururu omutwaro 12 rushanja 56 yakuraturwa ryo mu ntebe bwa hati Dr. James Nshababuturo n'obururu 12,556 tumwikirize Christopher yabo wakashatu ta Adriani Mpadungu yabo wakashatu n'obururu 243 bwanyuma y'akarura ka Bizimana akereko butashemererwa bwe aha kibine cya NRM ko kucyatebekanise makarura ka akabekarimu okutinatinisiza abahagizi okubaharahaza byona ebya kugira ngo nibyo byaresire yasingwa ahantu haranjirire kibina cye ecya Patriotic Sanitizer Movement ecyakujagwa kabonere kabo no muzindaro omukaruru akarukwija. Sorry, ijambo PSM sorry. Kanibwire muvuze neza. PSM ihagarariye Patriotic Sanitizer Movement. Sanitizer ni akakantu kutuze bashira ku ntoki nuko zaba zanduye ukabashuwa ngo uburwayi burapfuye nubwo wapfa kubidakaraba. Bizimana erizoba yihayo empapura ze zo kwesimba nkatine kibina aha kitebe cyo byo bururu muri Kisoro ahiya bashagatirwe omuhwezu we ombyakaroro hamwe n'abahagize be. Bizimana yacatura kurungi ngo kibine cyakozire kikamujemeserezebwa ahabwo kutwariza kubi omukibina echa NRM. Ogu yayongera agira ngo okore kibine cye tukujya gunanda kwetagura NRM ngo konka nabwe abire nahagira ekibina cya PRU. PSM ntabwo ari kibina ngo nacandikishije. PSM is a strategy. Nkuko PRU ubu ngubu kandi nayo yondo iri guhagira President Museveni. Aba PRU twese twamaze gushikira candidate ya President Museveni kandi nubwo nzabandi gushaka kandi nzahagera na President Museveni. Bizimana na ikirizangana n'ekibina icyo kutegeko bururu echa Electoral Commission ecyara kugira ngo akaruru ako mugongo akayenarema kyatebekanise kakaba karya ko kubashwaza cyonka kandi kan kija kuba karya ke box akakugira gwa abantu nebesharaho kurondo umuntu bakwenda oyireho nkaka NRM akaba ibintu bagura abantu butuno agasene karagera mu maso bakareba ukuntu bakanga kandi abana bavuye mu shuri ariko ubu ngubu bari mwibanga security ballot abantu bafumbira east agasene muzakabye noneho mukinyuguze murangize uje mu kabox tikinge z'urupayi nuko isi tuyikore surprise erega ibitangaza ni igihe Bizimana yayereka echetengo cye cyo kwenda kujwekera abantu bafumbira East Constituency ngo tine kibina umwishengiro ryihanga kandi yabaraganisa kubakora imihanda n'enkurakurana erkurebukaho. Ndabamenyesha ko nkurikije inama nahawe n'inshuti zanjye kandi umutima nama wanje yuko byavuye mu matora ya NRM nkuko mwana birebye habaye nko gukira ikinamico kandi nibyo nabonye Kampala turi gutora abaseki nabyo byabaye gahomamunwa ku buryo amatora ya NRM ibyo bikiriyaho na Bijimana Alex kandi obwahati owatori no mukaruru aka NRM akekibina kwatera Kisoro municipality bendera nawe nagira ngo enkurakurana ya Kisoro niyo akuje kutandikiraho kwenda kujagura umuntu agera kasente omunshaho. Tuvuga yuko dushaka kuzamura municipality yacu kugira ngo igere ku rundi rwego. Nukuri ndashimira abantu bakoze nangasi bagize amahirwe yo kuyobora municipality ngashimira ibyo bagejejeho gukora. Kandi ibyo bikiriyaho we arukura ibyo bururu omukyange cya Kisoro yayihanangiriza bona abarukwisha kwakira impapura zo kwesimbaho kuratera amateka agebyo bururu kwenda kugira akaruru karungi. Ntabwo kuba atari umuntu utwicereza kwijana motoka zirenjira ibiri nomination center especially kabacira pasone gusifa no kuranga abantu bije bakushendikirize tebakurenga abantu 20. Mutero muze ya. Amoko ndetse